miliyoni 69 z'amafaranga y'amanyaburaya Arsenal yatereka ku meza Crystal Palace bati reka tuganirize umusore wacu kumuganiriza aravuga ngo ibyifuzo byanje ndetse n'indoto zanje kwa kumva ikipe twa Arsenal ivuze ko inkeneye hama nanje nkerekeza i Londres naza gukina mu barashi. First of all ikipe irasoma kinyamwiza cyane cha kabiri yerekana hamagagwa muri equipe nationale ya Bwongereza hamagagwa no witwa Thomas Tuchel ndetse n'uwahari witwa ari Gareth Southgate nawe yamuhamagara. Ni Eberechi Eze ku myaka 13 yari muri equipe ya Arsenal y'abana yanabigarutse ati equipe za kuba twabanye neza, equipe za kuvuga iti turabona neza yuko wewe ntabwo tuzakuba tunagusinyisha, ahitamo guca mu equipe agiye atandukanye hamwe za Birmingham City yari mu equipe agiye atandukanye niko kuza rero gusinya muri equipe ya Crystal Palace. Ahagira n'ibyo bihe byiza cyane 2008 ari muri equipe ya Birmingham City namye mbona no muri video bona apologize 2008 bariko baramubaza ati wewe Eberechi Eze ni equipe ubona ko wifuza gukinira mu gihugu cy'Ubwongereza, aza ko avuga ati nshaka gukinira equipe yitwa Arsenal, ati kubera iki wifuza gukinira equipe nka Arsenal why wiki nibiki, aravuga ati Arsenal ni equipe nakuze nkunda kuva kera nkiri muto, ati rero nifuza gukinira equipe ya Arsenal. Amaze tumukinyi kunda ko Arsenal ninde naza ko abisha Twitter Robin van Persie atako na swadi nka yose muri rusangi ati ndayikunda ariko ati ndakunda cyane witwa Robin van Persie. Roni Eberechi Eze 2008 indoto yiwe ati niyo gukinira equipe ya Arsenal, ariko bibiri afite imyaka 13 yonyene equipe ya Arsenal yari yamwase aravuga iti turabona ko ubwo atari bwo gukina muri equipe nka Arsenal. Ni Eberechi Eze muri Crystal Palace ku mwaka wese bafashe gutwara igikombe cha FA Cup ndetse na Community Shield bari batwaye ejo bundi batenze equipe ya Liverpool kuri za Tirobi. Ni Eberechi Eze n'umundi yari mu mukino banganya na equipe ya Chelsea mu yigurura rya Premier League rukino rwabo rwa mbere yanatsinze n'igizinde by the way equipe ya Chelsea ariko muhagarikiza gikora mati we market wari warayemwo. Ni Eberechi Eze ku mwaka weze yagize inkino 43 byumvikana ko nawo bayagerageje gukina hafi integralite y'amamatch ya equipe ya Crystal Palace, yatsinze ibitsindo 14 atanga passes zibizigera kuri 10 ari umukinyi hagati mu kibuga, byerekana ko yawe yari yabaye imwe mu bakinyi element clé ba equipe ya Crystal Palace. Equipe ya Arsenal yarigeze kubimurondera ava ariko uwitwa Eberechi Eze aza kuba abyana ko equipe ya Crystal Palace aza kuba ibyanka, aza kuba bamo kudindira amafaranga ati ayo mafaranga ni menshi cyane, ariko mu nyuma baza kuba batakaza, baza kuba biyumvira abandi bakinyi, bazana ba Victor Gyökeres, bazana ba Noni Madueke, bazana abo bagiye batandukanye ko ndibuka ko hageze kuba hasaga bariko barondera witwa Rodrigo Goes ndetse n'itwa Eberechi Eze ariko biza kuba bipfa ama mu nyuma hinjamwo ndavuga offer yo kumurondera kuri equipe ya Tottenham Hotspur n'igihe nayo yari itakaje yareje kuvunikisha witwa James Maddison agiye kuba maramezi agira kuri ndwi atagaragara mu kibuga. Rero Eberechi Eze aza kuba avuga ati buri equipe kina UEFA Champions League ngomba kuyijamo atariko ngomba kugenda tuvanye neza cyane na equipe ya Crystal Palace. Ntabwo nza kuba ashiramo forcing nk'aba Yohan Wissa, ntabwo ashiramo forcing nk'aba Alexander Isaac, ati ndagomba kuva muri equipe ya Crystal Palace bimwe wese muri Crystal Palace duhuye mu ibarabara atandira imisaya duhuye mwitere nshika kuri Crystal Palace Stadium bakambona ndavuga bakankomera amashi bakavuga bati wowe waratubaniye umwana mwiza, ati byakabaye ngombwa ko nagenda. Rero nabyavuze ati mukumvikana equipe yari yo yose ati ndaza kuba ngenda ariko ati ndaja muri equipe kina UEFA Champions League. Tottenham Hotspur zana amafaranga ariko abahabamwo kwa kumvikana n'umukinyi biza kuba binadindira byaje kuba binafata iminota itarenga 30 bona apologize kugira ngo equipe ya Arsenal ize kubiparvena go convince witwa Eberechi Eze. Aho ni nyuma yaho equipe ya Arsenal nayo yarigizene yareheje kubivunikisha ubugira kandi witwa nde Kai Havertz umudagi nawe yaragize kibazo c'imvune igiye kumumaza nawe kimwe bavuga ngo ni rupture d'ligament croisé yagiriye mu myimenyerezo uwitwa Kai Havertz byaje kuba byugurura amaso canke byaje kuba bituma uwitwa Berta umuyobozi
w'ubuhinga muri ekipe ya Arsenal yicara akavugana na Mikel Arteta ati bundi nyabona ati tugomba kuja kurondera rya mukinyi ekipe ya Tottenham Hotspur irondera Tottenham Hotspur ati muri ko mutanga miliyoni 69 ati natwe nka Arsenal turashira kayo nyene ati amahasigara decision y'umukinyi Ebelecheze ugukunda kwe kwa Arsenal Ebelecheze indoto ziwe aza kubana zishikako ati Ebelecheze bamubwiye ati Tottenham Hotspur yazanyaya Arsenal yazanyaya ati turimo tuganira n'amakipe agira kuri abiri yose ati uricagurira Ebelecheze ati nta yindi ekipe ngomba kuba nkina atari ekipe yitwa Arsenal rero novuga ko ni Arsenal yabigize recruitment nziza Arsenal igize recruitment nziza cyane kuko n'umusore amenyereye Premier League itamusaba kwiyadabuta kanini muri Premier League ubundi aza kuba yiyadabuta kuri system de jeu z'umumenyereza Mikel Arteta aho nyene ariko ni Ebelecheze twabonye yuko ari capable gukina iposte zirenga zibiri mu kibuga ashobora gukina nko muri numero 10 ashobora gukina nko mu wing aca ku ruhande ni Ebelecheze kandi twabonye ari capable kuza gukora buri kimwe cyose acase mu kibuga ashobora gutanga imipira iva mu bitsindo ashobora gutsinda n'ibyo bitsindo rero bivuga ko ari renfort de plus nibyo bari batakaje Kai Havertz ariko ni renfort de plus kuri ekipe ya Arsenal kwimvira ko nabo canke kumva ko baba bashikanye witwa Ebelecheze muri ekipe ya Arsenal bona Mikel Arteta afise Christian Norgard hagati mu kibuga afise Declan Rice afise Martin Zubimendi afise Mikel Merino afise Martin Odegaard eze arakina kwande arahabwa ikibanza cya kangahe muri ekipe ya Arsenal sinzi ko ahantu urahatahura we bwana apologize uwitwa Mikel Arteta asa n'umugabo ariko aragerageza kubaka ekipe yiwe kila poste yose agashaka ko abakinnyi bagera kuri babiri sinzi kuri kora kibona kino kiyo uwitwa Christian Norgard ni umukasere nimero 6 uwitwa Martin Zubimendi ni umukasere nimero 6 uwitwa Declan Rice ndetse na Mikel Merino ashobora gukina nimero 6 Merino ashobora gukina nimero 8 Declan Rice ashobora gukina nimero 8 mu gihe nimero 10 zari zifishwe n'umukinnyi umwe rukumbi uwitwa Martin Odegaard wenyene pe bivuze ko kuko nabo bakinyi bantu waneri bakunda kuhazana abo bakinyi ba Max Doman bavuye muri Arsenal y'abana bikoraje sabakinyi bo kuri nimero 10 abwo nabakinyi baca ku mpande ubwo ruhande ruca kwitwa nde ubwo ruhande ruca kwitwa Bukayo Saka bivuze ko Martin Odegaard ndetse n'uwitwa Ebelecheze ni umwe nakubwira ati Ebelecheze ashobora gukina nk'umuwinga kandi Ebelecheze ashobora gukina nk'umu nimero 10 muri ekipe ya Crystal Palace yaravuyemo bivuze ko nimero 6 araza kuba hari abakinyi babiri nimero 8 araza kuba hari abakinyi babiri nimero 10 araza kuba nabaho haba abakinyi bagira kuri babiri kandi urugendo rwabe no kuri nimero no ku zindi poste zo gusanga naho nyine hari abakinyi babiri gendo rabi no ku ruhande hari uwitwa Noni Madueke shako ndetse n'uwitwa Bukayo Saka gendo rabi no ku ruhande hari uwitwa Martinelli ndetse n'uwitwa Leandro Trossard aba basesanguzi bo kuri Sky Sport bari babigarutse ko bavuga ngo imwe mu ntambamye tuma Arsenal cyo twari ibikombe effective ndende ati harimo kizigenza kwa Martin Odegaard ati Martin Odegaard ati yararushe pe ati n'umukinnyi arushe yateye baro kuri match ya Maniyo umupira ngo yakabuteza umurundi ndavuga abantu kuri Berby na ubundi brother nibyo ndikunda kubwira rero muri Manchuro biraza kuba bigenda gute uraje gukina na equipe ya Leeds United Martin Zubimendi ramutanguza cyangwa utanguza Norgard aho uravuga uti aha ndafise shwa yo guhinduraguranya abakinnyi uraje gukina muri Ligue des Champions ukina na equipe idakanganye uravuga utereka nduhurire Zubimendi namubikire muri Premier League dufise match ikomeye atereka namushiyemo Norgard reka nshiyemo Merino nicareke Declan Rice reka nshiyemo Odegaard Ebelecheze yicare ku ntebe ya cyangwa nshiyemo Odegaard Ebelecheze yicare ku ntebe ya subirana cyangwa nshiyemo Odegaard na Eze batangurane duhurire bamwe muri baba mediatere banje nabo bage kuba banaruhuka gendera no mutima wa defense ubu yaragikemo yafisa abakinnyi benshi Saliba Magalhaes barafisa baramplaza Kiwere na Mosquera gendera kuri numero 2 Benjamin White tereka konde uwitwa Julian Timber gendera numero 3 ufise
Miles Lewis Kelly ufise ndetse n'uwitwa Ricardo Calafiori ndetse na Alexander Zinchenko nawe ataragenda. Bivuze ko mu ekipe ya Arsenal uwitwa Mikel Arteta ashobora kuba agize effectif ndende. Bimwe mu bintu buri muntu wese mukunzi wa Arsenal cyangwa buri musesangura yavuze ati natwe watakana igikombe na kimwe. Nibyo niko ndakubwira muherekeza. Nibyo niko ndakubwira bona kugira muri Espagne n'ibire. Nibyo niko ndakubwira bona apology. Kimwe mu ntambamye zahora zituma ekipe ya Arsenal buri muntu wese yitwaza umwe wese yazavuga ati effectif ya Arsenal ifise ati ni yigonze ati ku mwaka weze bavunikije Bukayo Saka babura umusubirira ku mwaka weze bavunikije Kai Havertz na nandi umukinyi wo kuri nimero 9 na Gabriel Jesus ati babura babasubirira baza kubapenga kwitwa Merino ati bavunikije witwa Gabriel Magalhaes ati kiwereza kuba kina match nziza cyane ariko ataro match adashobora guparvira kuza gukina nka match za Paris Saint-Germain ati muri rusangi ati effectif nto ya Arsenal ati niyo yagonze cyane ekipe yitwa Arsenal ariko kuri no ncuro uwitwa Mikel Arteta first of all nta kintu kimwe azasigura kuri effectif cyo ni cyambere icya kabiri nta kintu kimwe azasigura ku musaruro mubi yogira kuko abakinyara bafise kandi abakinyi yiguriye wenyene ubwiwe icya gatatu araza kuba batwa ibikombe n'uburongozi bw'uwitwa Stan Kroenke muri ekipe ya Arsenal brother bivuze ko nimwe nahera kuvuga mu kiganiro nifadikanya n'uwitwa Kevin De Bruyne KDB kuva neza na neza hariya mu kiyanga tunamuramutse cyane brother Mikel Arteta no sezo akabona ntatwaye igikombe kandi nimba mvuze igikombe ntumve ntumujya kumva ngo FA Cup Carabao adatwaye UEFA Champions League adatwaye Premier League araza kuba ari karerekana yuko nawe ni wa mumenyereza aguma muri bya bindi byo kubaka ariko adashika ku ngingo ni wa mumenyereza aguma muri bya bindi ndiko ndubaka equipe ngomba gushikana equipe kure yashoboka ariko adashika agenda hameze neza cyane rero bivuze ko muri rusange bona apologize equipe ya Arsenal igiye kuba ifise imwe muri FA sibuza ko yane equipe mu gucu bwongereza tuyubatse ko equipe ya Liverpool yari yubatse kandi bikomeye equipe ya Man City yari yubatse nayo nyene equipe ya Chelsea nayo yari yubatse ariko ekipe ya Arsenal igize recruitment uvuga yuko zishobora kuyituma nayo kwifuza byinshi cyane Arteta tukabona ku mwaka weze yirukanywe ntibavuge ngo ntabwo yabaniwe neza na ekipe yitwa Arsenal ndetse n'umurongozi wa Stan Kroenke. So nuko bimeze muri ekipe ya Arsenal nuko bimeze kabisa umusore yitwa Eberechi Eze umwanya arashika mu gisagara Chirondre anakorerwa ibipimo abe n'umukinyi mushasha wa ekipe ya Arsenal. Arsenal irasumye kabisa. Arsenal iraguza umukinyi